Arimi baganga mwena jomara baria bari bachiandikithite kiri Kenya Serious Announcement Program ni bakurirane kurega kugwata mbeu na mboreo kinya nyuma yabo guchirira baruga o kimera ni banenkagirwa indi thaiji batiranenkirwa na kuringana na Julius Mwebia uria ubanenkagira mbeu na mboreo iji ugite thirikari itanenkanira mbecha urenenkanagira. Martin Mugambi atutariria. Arimi kuma Wandiaganga mbarizia cia Kanyinga batigitwe batari na bakurutha bobo nyuma ya kiama gia KSEP kira kithagirwa gikibanenkera mbeu na nkinya bataraicha wakagita kurega kubaretera bataraicha no amwe na gutuika bethiritwe barite mari imara bethagirwa bakiria gwatawithire nderirwe ninde nuntu ndari muladini o mbere na nindari tengirije cia magana marandatu mbere na ndanenkerwa matirio mbere ende no nderirwe ende ngirije cia magana matano kairi kanda nenkerwa riu no kambe jagira no kambona gwande kou ende kunenkerwa matirio cia kulima ntinenkerwa riu ndemenyaga nembie giragia no kambira gwa tariki nkeja nkedire teku ensafu kumankuria mweri wa kenda ndari ya mbesha mweri wa kenda ngirira ndatu cia magana mana na nkibaulagia batarese no gatedia nkerwa yukito riu ono mrito ntaro mikwata bamwe barimi baba bakiaraniria na ndiki bandeto bariuga uyu nu mwanka wethatu kuma KSEP kwambiria kubanenkera bataraicha na amwe na kuria mwanka kagita kagutire gintu bonete na irio biao kabithiete na mbere kung'onta mweri wa 10 tariki 1 mbura ni aurire ni twejire kwejira mbeu itoneka twero tebekire twero tokeroni twaja kaire twero bataicha ile ambiju ni ababa lite twachekero kandwa ile okerwa mbecia kuni ntonyu endo te dirika itoko gitata itoko lilizirite itoko ongerete mbesa tweka tokera wo o kiumia but ona imbe oni kwenenkerwa bamwe ende tiyo twaleire mweri wa mbere mwaka wa kere mwaka wa gatatu niguo bagutatamiriria mweri ogu na bakarega turi kwanda migunda ninde barite ngirira ndatu jamagana mana nkera kwa ene ndi nkudire moradi bakambira nyamwira akanera exfile kera exfile ata namba 3 ira tukire ambia wagia bataraicha abura ringithia arimi babaiga ara batigitwe batari na bakurutha atiga guchwa njira chingi cia kibwao gutigira irio biao bikunyontoka na nkinya kuthongama riu ndinera bana yo ni bambire batinenkera banchokerie mbesa nkagure maimandele momena mpwe kanda mpanda mbikira mbemba ciakwa nuntu nindandire nduvia riu gaikung'onta mugundani ni kwaga tuji twa bataraisa. Julius Mwebia mwene arantu baba bagira bataraicha riuga tiumba kunenkanira bataraicha na nkinya mbeu kiri arimi baba nuntu thirikari tiumbite kwithirwa ikirekeria mbecha kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbita wa Martin Mugambi.